Ka FIFA World Cup R1000 ka banlong haka re-quarter menta usnam. Kan sedang haka arpoterik kata kalong haka sni ublay. Haka por kendai bajesh teng janmet. Katkum kacing penbet jong ka FIFA World Cup ka balong menta usnam. Kitim ke badan hak grup A kilong kumni. Wei ke quarter, ar ke Ecuador, lai ke Senegal, batsau ke Netherlands. Kita kidai kitim ke badan hak grup A. Kitim ke banyalekai hak janmet sengi ublay, kapor kendai siteng, ka quarter Persia ya ke Ecuador. Mentang ni pej ki arpon rungut ki rangalekai jong kari quarter, lani ki squad jong kari quarter. Ki goalkeeper Zat Al-Jeb lai par senam karta, Meshal Barsham arp sol senam karta, baru Yosef Hazan arpon rius senam karta. Ki defender Pedro Miguel lai par senam karta, Musab Khidir arp kendai senam karta, Tarek Salman arp sol senam karta, Muhammad Wad arp lai senam karta, Basam Al-Rawi arp sol senam karta, Biolam Khoki lai par senam karta, Ismail Muhammad lai par senam karta, Homan Ahmed arp lai senam karta. Ki midfielder Abdul Karim Hazan arp kendai senam karta, Jasim Jabir arp senam karta, Ali Azad arp kendai senam karta, Azim Madibo arp senam karta, Salam Al-Hajri arp senam karta, Terek Mustafa arp senam karta, Karim Budaf lai par senam karta, Abdulaziz Hatim lai par senam karta, Nif Al-Hadrami arp senam karta, Hazan Al-Haidas lai senam karta. Ki forward lane ki player khmat Ahmed Al-Hadin arp kendai senam karta, Akram Afif arp senam karta, Almos Ahli arp senam karta, Muhammad Mantari arp senam karta, Khalid Munar arp senam karta. Kini kilong ki arpun rungut ki player jong kari quarter ki banyalekai hakane ka World Cup R1000. Mentang ini page saya ki arpun rungut ki rangalekai jong kari Ecuador ki banyalekai hakane ka World Cup R1000 ka banlong hari quarter. Lane ki squad jong kari Ecuador. Goalkeeper Alexander Domingos lai pesan senam karta, Herman Galidas lai pesan senam karta, Batu Moses Ramirez arp senam karta. Ki defender Robert Arboleda lai senam karta, Xavier Arriga arp senam karta, Pervez Estupinan arp senam karta, Piero Hincapea arp senam karta, William Pacho arp senam karta, Daigo Palacios arp senam karta, Jackson Porozo arp senam karta, Angelo Presidio arp senam karta, Felix Torres arp senam karta. Ki midfielder Moises Calcido arp senam karta, Josh Cifuentes arp senam karta, Alan Franco arp senam karta, Carlos Gruzo arp senam karta, Jackson Mendes arp senam karta, Ariton Prixedo arp senam karta, Angel Mina lai senam karta, Jeremiah Sarmiento arp senam karta, Gonzalo Plata arp senam karta, Romario Ibarra arp senam karta. Ki forward lane ki player khmat Michael Estrada arp senam karta, Dagjerkev Rasko arp senam karta, Kevin Rodriguez arp senam karta, Enar Valencia lai senam karta. Kini kilong ki player jong ka Ecuador. Ti perlok ka jinglekai kanlong ha ka arpoterik ha ka por kendai bajesh teng janmet kata lasai ka sengi ublay ka jinglekai kanlong ka quarter Persia ya ki Ecuador. Komen ya ki tim ke papi pis ngotenat lane pis support. Ngoba subscribe ya kaneka channel lada pimpat subscribe na banta ki wepat ki video pangin sapen mi kublai shibun.